Sanibonani-ke guys, ngiyayithola ama-inbox noma ama-DM umuntu ebuza ukuthi yini engingayenza ngaphandle kwe-English breakfast. Omunye nje avesana athi mina ngikwazi ukuthosa iqanda mfethu, wenza njani ukuze iqanda lakho lingashi. Nalapho futhi siyalalela kodwa sijajana. So yikho ngithi namhlanje ngenza ivideo ngenza i-breakfast. Uzothatha ama-mushrooms akho ungawarinse ngoba mawarinse azokhipha amanzi masuwapheka. So ngcono wasule ngendwangu noma wasule ngepaper towel. Ebese wafaka epanini lakho, ufake ungaqala ukufaka amafutha noma ungaqala ufaka ibutter. Azoqala ekhipha amanzi amancane. Uma seshile lawo manzi ufaka ibutter yakho, ufaka ugarlic, ufaka ne-salt and pepper. Mase-ke e-golden brown kahle wakhipha ubeke eceleni. Guys, sengathi nepani lakho kodwa ngaba yipani ecishe elifane nelami bakithi. Liyatholakala e-Checkers and li-affordable. I think leliya lo size lengusebenzisayo u-R1 if I'm not mistaken. Nepani bakithi elunonemi liyakuvuthisa ukudla, so ungalithola nje e-Checkers. Ebese-ke ufaka leya paste okade ngiyifaka kuma-mushrooms akho ave iba mnandi. And then for i-chicken mayo, uzothi uma uqeda ukuyishreda uthatha imayonnaise ufake i-teaspoon le-balsamic vinegar, i-teaspoon lashukela, bese uyagoqoza-ke ne-chicken yakho. Usungafaka isinkweni sakho, but mina ngenza ama-croissants ngase ngifaka nolethisi, kokunye ngifaka utamatisi.